tukang son bocek kamu pakai ingkang kalau mati sehingga kalau banggakan lagu remin monggo kalau dirakan sarang-sarang menjaga syukur terasa ibu Gusti Allah hingga sambut paringan nikmat dan hidayah suwinayipun sehingga saya kembali wonten menika majelis kanthi boten manggi pambengan sunggal punapa mugi-mugi pakamalan kula panjenengan sedaya tansah beto amal kesainan amal silaturahim amal ingkang tansah punika wonten Gusti Allah wiwi wonten ing alam dunya atas alam akhirat beja amin Allahumma amin ya rabbal alamin rahmat sosana mugi tetap konjur parsonipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kula panjenengan sedaya tansah waktu-waktu sipitulunganipun benjang wonten yaumul kiamah mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang rawuh hingga kepala dan menika majelis kalebet ewonipun tiyang badhe nampi syafaatipun lan tansah nderek sunah-sunahipun Kanjeng Nabi mugi-mugi kula panjenengan sedaya benjang wonten dinten yaumul kiamah saking Nabi syafaat pitulungan saking Kanjeng Nabi amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu kaum muslim musliman kalmati kawula sesuli saking grup jam-janing Nahdo Madul Hidayah dari Mayu Bagyo hajatipun segenap panitia pengetan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam netepi undanganipun kapuri sholawatan wonten menika majelis mugi-mugi anggen kita nyelawat samangke saged lancar boten mangke pambengan setunggal punapa lan mugi-mugi tansah pun paringi terang boten jawah amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kangge merumakani anggen kita pada sholawatan monggo kita saran-saran pikirkan di kumpul kita suratul Fatihah yang badhe kawula awali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Tautimah wa safangati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biniyati solehah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasbazihi wa awliyai wa duriyatihi wa baitihi sallallahu lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai hadratin ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabatin wa tabi'in wal ulama amilin wal jamil malaikati muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasilan Aziz sallallahu lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sembilan jaminan berkumpul minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimati al-ahya'i min wal amwat min masarikil ardi ila bagriha wa bahriha khususan ila abba'ana sembilan arwahi zamzani lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli li walidayya mu'minina amin. Para bapak ibu kaum muslim paling hormati mekaten waosan kumul kitab suratul Fatihah mugi-mugi acul samangke saged lancar mboten mangke alam setunggal punapa amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
bilih wonten dalapan kula nyuwun pangapunten dene medalipun sampun